Danas ću vam pokazati kako da napravite sve poznate sajtove, primjera radi na primjer Facebook, YouTube, Google, da budu crni. Jednostavno tema da im bude crna. Šta konkretno mislim, sad ću da vam pokažem. Vi trenutno kad uđete na Facebook vi vidite sve normalno, znači sivo, ovaj deo siv, malo belo, plavo, tako dalje. Sad, postoji mogućnost da napravite, znači ovo bez problema sve crne. Šta vam treba, da idete na Chrome Web Store i kad uđete tu, ovdje u pretragu unesete Stylish. Stylish. I skinete dodaci, znači add-on Stylish. Aplikaciju za Google Chrome. Ne znam da li radi za Google Chrome, ne znam da li radi za Firefox, Operu, znači ovo isključivo za Google Chrome, tako da šta da vam kažem. Kada skinete Stylish, onda idete samo ovdje na njegovu ikonicu i imate kao ovdje Find more styles for this site, kao da nađete više stilova ili tema, kako bi ja rekao, za ovaj sajt. I moja preporuka vam je da idete ovu prvu, znači temu, da izaberete, pošto je proverena, ja sam je koristio i sve ovo što ne vidite trenutno, to je zbog ove teme što sam ja ubacio na Windowsu, zato se ništa ne može pročitati. Kada ste skinuli, idete ovdje kao, ona stoji deštiklirana, kao da je učitana, vi možete da deštiklirate i da deštiklirate, opet nećete ništa da vidite, nikakvu razliku, dok god ne učitate ponovo stranicu. Kada učitate, evo vidite, dobijete automatski crnu stranicu, što je meni bukvalno do jaja, iskreno mnogo je prijatnije i noći da kada čitate šta god da radite, tako da idemo dalje. Ako hoćete, evo isto ima i za YouTube. Mnogo je jednostavno, veoma korisna aplikacija, ne instalira ništa u kompjuter, bukvalno, znači ništa treba da menjate oko vaših podešavanja, ono kao što je prije bilo na primjer za Facebook. Da skinete ne znam nija šta sve, znači da natrpate u kompjuteru svašta i onda kao ja imate crn Facebook. Znači ovo je nešto najprostije, najjednostavnije i najbrže i 2 klika, možete da isključite, 2 klika da obrišete, znači uopšte 5 sekundi ne traje ništa, znači ne možete ništa da ugrozite sebe. Također, ovdje isto, znači isti proces da nađemo za ovaj sajt, DarkTube, prosto jednostavno. Imate razne teme, naravno vi ovdje možete da se zezate, da tražite razne zebancije ako vas interesuju. Evo, ovaj sajt nismo morali da učitamo, ali za svaki slučaj samo uvijek idete da čisto učita sve potpuno kako treba. To je to, evo da odemo. I lepo izgleda stvarno, evo na primjer koji klipovi ako sam gledao neke, evo sad na mom kanalu primjera radi. Preko celog ovog čuda on stoji kao watch, gledano već, tako da stvarno ekstra. I što je po meni još jedna stvar koju bi ja stavio da bude crna, to je Google pretraživač, znači google.com, rs, isto idete ovdje, opet već sam na vas stvarno, idete isto, znači nađi stilove, opet dark search for Google, ok, dange bange, očitate ponovo i evo kucamo na primjer Facebook. Vidite kako to izgleda, ekstra, sve, tako da ja stvarno ništa da vam kažem, znači ja mislim da je ovo najkorisnija stvar, zbog toga kad imate na primjer računar sve u fazonu crno oko mene, znači sve je totalno crno, i još ovo, znači ne znam šta da vam kažem, ekstra stvar do kraja. Također isto, ako želite na primjer da isključite ovo, ne znam, iz prostog razloga ne sviđa vam se ili šta god, problem neki stvara, ne može nešto da pročitate, idete samo, znači opet ovdje na ikonicu Stylish i Dark Search for Google, na primjer u ovom slučaju, samo deštiklirate i odmah ste se vratili kao što je prije bilo, znači jedan klik gore, jedan klik dole i to je to. Tako da, ne znam sad, ja mislim da su gledana 3 sajta najposjećenija, ja mislim generalno od svih nas, da svi gledamo to najviše i smatrao sam da njih treba da vam pokažem kako šta, za sva 3 je ista procedura, isto također i za druge sajtove, tako da to bi bilo to za ovaj video klip. Ne znam sad da li ima za još neke sajtove, evo baš da probamo čisto za kupujem prodajem, da li je neko možda kojim slučajem napravio, nije, znači uvijek u 5 sekunde proverite da li postoji i onda možete da ubacite, premda možete i sami da pravite ako želite, ali to već sad je tema za drugi videoklip.
šta da vam kažem, nadam se da sam vam pomogao kako da napravite ove glavne sajtove koje najviše koristite crnim, da barem vaše oči malo odmorite više nego noću kad gledate u beli ekran, mnogo je prijatnije i šta da vam kažem, nadam se da sam vam pomogao, vidimo se u nekom od danih videoklipova, svako dobro, pozdrav!